Naninguphi guys, ngihamba ngeNewcastle. Angithi mina nginayo omoda. So ngangikade ngiyogibela ama-taxi-ke ngeNewcastle gokwami esaphila. Ngihamba ngibambile itaxi eNewcastle la ngikhona it's 4 to 5 hours dependa ngo-drive ukuthi uzobe drive kanjani. Hawu. Ekuseni lokhu yapi sokuba khona ngangikhulumela nesoka lami. Sikhulumela si-happy, si-right, kumnandi kunjeya ya. Avuke ekuseni uyazi ukuthi ngiyahamba. So mayevuka ekuseni athora ukuthi mhlawumbe wayese-check-a or what and nakhona kwakungimangalisa because akuyena umuntu owenza kanjalo yabo. Ngena i-call ekuseni, hayi yimi loya ngiyayibamba phela ngibona umuntu ambhalile isoka lami ngangisamsave ngesoka lami. Fe ngiyabamba lapha ni-call isoka lami, hayibo ngiyakhuluma, hayibo ivoice lomuntu wesifazane. Manje asengiphakamele kahle. Manje ivoice lomuntu wesifazane sengiyaxakeka ukuthi kanjani because lo muntu lona I'm sure I was the last person he called yesterday because sasikhuluma ebusuku ngingathi ukuthi sekelele because wayekade ngivideo callile ngiyambona ukuthi ulele and uyi-1 yabo. Nami vele ngihlezi nkosami ngilala ngedwa yabo. Manje ekuseni seyena umuntu wesifazane u-answer amafoni wakhe kanjani just bekade ngifonela lo muntu lo bekesayochama or bekegeza noma mhlawumbe bekesayolanda amanzi egarage noma mhlawumbe bekade esayolanda ukudla ekitchen kuphi I don't know because madoda uyafona ke usisi ngiyayibamba ke mina i-call sawubona guys mina ngifundisiwe ekhaya mina ngiphuma ekhaya lokuthi awukhulumi nomuntu ngiphuma ekhaya lokuthi awukhulumi nomuntu noma isikanjani wena umuntu uyamazi or omazi umnike respect umuntu olingana nosisi wakho usisi wakho umuntu olingana nomama wakho uma wakho umuntu kanjalo i-respect nje khasifundisiwe. Angazi uyafona uthi hello hibo ngibambe yebo kunjani yabo athi hayi ngiyaphila ngikhuluma noba uthi ngikhuluma noMandisa mina ngikhuluma noba athi ukhuluma nomfazi kabani bani. Hey niyangazi ke ngihleke ngithi umfazi kabani bani athi ngithi ayibo unomfazi ubani bani athi kanjena ya nguye lokhuluma naye ngithi hayi mina ngazi ukuthi akana mfazi wathi kimi akana mfazi so angi-understand ke mawuthi uyena athi kanjena uMandisa wakuphi ngitshela ngithi uMandisa wakuphi athi ya wena ungitshela amasimba ayibo ngijwela amasimba ngikwenzeni ngoba ngiqala nokuzwa ngawe angazi lutho ngawe angihluphi sengenzeni yabo athi ya asho ukuthi useboneni wabonani nami mina sengenzeni ngenzani. I was like hey I'm sorry mina angikaze ngaze ngatshelwa ngawe and bengazi ukuthi ukhona but now that I know ukuthi ukhona nkosami ngizozama ukuthi ngikhulume nomuntu wami bese sengiyabo ya usathi umuntu wakho ngithi because angazi ngawe if ever uneqiniso umuntu wakho uzokutshela ngathi mangimbuza mina mangibuza yena wathi yena nje uyi-1 and nayizolo mangikhuluma naye bekade eyi-1 so ang-understand so ngoba nawe ngiqala ukukhuluma nawe ngizwe lakhe side ngicela ukuthi ngikhulume naye ngizobe sengiyabuya kuwe makumele mina nawe siqhubeke sikhulume ngidrop i-call guys mangidrop i-call sekumele kuvela kimi ukuthi kahle this was just a group call uGail didn't call me from her phone kusho ukuthi singachaza ukuthi kwenzakaleni uGail seke yafona just after a drop uGail seke yafona sethi baby yazi le phone yami iyakuthanda ifone nana I don't know ukuthi wayesebonile efuna ukuthola on my side ukuthi into ihambe kanjani or what or ngempela ekade ngifonela ngoba ebonile ukuthi ithintekile or what I don't know. Uyangifonela sengithi mina no you can't just say that to me athi hayibo kwenzakala ngithi mina uqeda kungifonela and izobuka kahle kwenzakalani yabo athi ukhuluma ngani ngithi mina kungena ifoni kabani bani la uthi ubani bani what yabona umuntu mayitetazela umuntu no unamanga lo muntu loyo akusikona lokho uwenza ukuthi kuyimanje uthi mina ngiyakuphi ngiyowenza ini yabantu bani ngoba kuwukuthi kahle ngixoxa indaba ilokho kanje sokuwena ukuthi uyayithola or uyithola indaba but istory yiso lezi athi kanjena no mina ngiyolungisa ukuthi ngoba ukuthi ufuna ukuthi kuze bazoye ukuthi so udinga ukuthi yokuthi yabo
sengithi mina okay, but this doesn't make sense kumina yabo. So like ngichazele ukuthi yebo kwenzakalani. Sesena message, no, I'm sorry my baby, I'm sorry my love, mistake lena, ifoni yami ithinteke ngemistake kuwena nani, so bengade ngikhuluma nalona ngenxa yokuthi ube kefuna into kalona ukuthi kuzoyenzeka kalona, kodwa nje lento akutshele yona nje amanga nani, ungamnaki wara bo. Ngidrop i-call. Ngidrop i-call ke navele ukuthi uyaboka ukuthi ngiphatheke kabi. Lona ke lokhu uyafona manje la kimi. Mefona la kimi sengithukile phela manje because I don't know ukuthi kahle ubani lo ngikhuluma naye. Uyena vele lo ngitsheqiniso because lo vele ngiyamazi ukuthi unamanga. Yabo usengikhombisa amanga amaningi kwelakhe side. Sengifuna manje ukunderstand esale ukuthi lento angitshela niyahlangana noma ayihlangani. Mase lekhe phone ngithula ngayibambi. Bese ngifonela uanti wami. Ngithi mina ayibo nakho sengena i-call la kenze ukuthi nokuthi usibani uthi kenza so. Athi letha la iphone ngimthuke mina ukujwayela kabi kusuka yini nje uthi afonele wena ngoba ngabe ufonele ngithi nje angikwenzi lokho. But if uqinisele warifinini athi ngiyibambe le call ngimi. Athi ungayenzi ngathi ngicela ukuyibamba ngimuza ukuthi uzothini wena engize ngikuninga ususho ukuthi ufuna ukumthuka yabo. Angifuni ukumthuka ngifuna ukunderstand ukuthi ithi into yakhe. Ngiyibambe i-call. Ngiyibamba yeah, angifuni ukulwa nawe, ngifuna ukukutshela nje ukuthi lo muntu wakho loyo umuntu all over, umuntu njani moyitshela ukuthi ukuthi nje ukuthi xa ukuthi manje umuntu ukuthi wena umfunani yabo. Engqondweni yami kukalokho ukuthi umuntu ukuthi manje umfunani. Then seyangixoxela ama-file kaGayiza ukuthi hayi uGayiza uka so just in case you don't know so ngabamba ngenzansi yezwa ngisho ngathi mina mbamba ngenzansi lapho ngiphuma kwesinye isigemegeme ngoba ngithola lesigemegeme manje ngithi mina ngiqede ngithule lapho itaxi yashasholoza angikhona nokukhuluma etaxini ngiyashana nokukhala ingembezi zilana angikhona kumfo yena lokhu busy yangifonela ngwabambe manje ama calls wakhe lo owami angibamba ama calls wakhe ngibamba ama calls womuntu wakhe because umuntu wakhe phela ngithi ngikhiphela ama file so bengikhiphela ama file ukuthi ngifuna ukubamba lama file ngizokhona ukunderstand kahle siyahlangana yini story kwelami side ngekele mayiseqeda lapha usiyangifonela uyazama uxoxa ngisendela ama text hey baby ngiyaxolisa kube mistake ngicela ukuthi ubambe i-call sizokhona ukuthi ngikufonele ngizokutshela ukuthi kwenzakalani ngithule guys afone lo ngicine ngasayibambike ngiyekele yabo ngingabe ngisakhuluma naye nalo ngabe ngisakhuluma naye then ngifike ekhaya first day ngifike ekhaya vele ngikwatile nje ngiyayitshela ukuthi angifuni ukukhuluma naye angifuni kusho lutho ngoba into engizoyikhipha ngomlomo wami ngizoyisola angikhoni ngithule ngizama ukuyiqinisa ngikhulume nogogo ngimuza ukuthi nje uyangijabulela umuntu ku-happy ku-right angikho lapho ukuthi ekokazini angikho lapho so mina ugogo wami yashasha ukungibona athi yini manje so-right yini yabo sesisilanga ngisho ngithi mina yegogo ngi-right ukuthi nje ngikhathele indlela ibikade inde vele nala ikhama ngifike bekumele ngibambe 1 2 athi gogo hayi okay akunankinga mama lala sizoxoxa kusasa ngiyazi kuningi ufuna ukungixoxela kona sihlezi sixoxa phela sinogogo uma ngifikile ukuthi asilali nje siyaxoxa sakhe chap uyangixoxela naye bekade kwenzeka ngingekho nami ngiyamxoxela kwenzakala ngala ngibuza ngomjola ngi-advise abezinto kanjalo hayi that day nje ngazi guys kwakusinda la yabo kufika ngiyi-1 ngiyokhala kusinda la ngithule so naye sethula akasafona akasatext akasho lutho following day ngiyiqinise futhi phela ngiyafuna ukunderstand kwenzakala mina ngithule seyethule bobabili ke manje ngizama ekhaya kuzomsebenzi ngalolanga lena lo weekend ngizama mfethu ngizama uklina bomuntu oklina ene-stress uyabonakala akaphumula kenza lutho kuba ngathi nje nguye bamba umsebenzi ngalolanga lelo ngibambe guys ngiphushe ngithi ngiyasebenza ngithi hayi kushaya bo-12 ngiyabona uthule akasho lutho akangitext akangifonini manje naye ngithule nami ngithi ngiyamnyeka ngiyebhizi maze thi 3 so hayibo uthule futhi akangitext sengithi mina athi ngimtext ngimbuze kahle ukuthi kahle kwenzakalani ayikona say anything uzongichazela nje kwenzakalani yabo ngimtext ithi 1 tick ngitsho ukuthi hayi ubusy mhlawumbe usesontweni yabo njani hayibo ithi 1 tick ayisho lutho ngimtext kunakule enginamba yami ngithi nama number u2 ithi 1 tick ngithi ngiyamfona ithi voicemail ngithi phone ithi voicemail thatha ifoni kagogo emfonele ngayingeni yo ngikaze ngagowa kanje empilweni yami angikaze ngagowa kanje empilweni yami hayi ngifike ngithi mina kwenzakala na ngifuna gogo yangena ngithi mhlawumbe hayi angina airtime take airtime ifoni yami ngifake angiphelelwa mina airtime hayibo mangithi ngiyafona still ayenzi